Спасибо за интервью. Давайте познакомимся, пожалуйста. ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆንሽ አመሰግናለሁ። እስኪ እንተዋወቅ። Меня зовут Ярославна, я из города Москвы, и мы приготовили этот стол с любовью для всех гостей. ስሜ ያሮሳላቭና እባላለሁ ከሞስኮ ከተማ ነው የመጣሁት። እናም ይህንን የምግብ ጠረጴዛ ለዛሬው ቤተሰብ ቀን ዝግጅት ለእናንተ እንግዶች ሁሉ በፍቅር አዘጋጅተናል። ይህ በአጠቃላይ ባህላዊ የሩሲያ ምግብ ነው። በበዓላት ወቅትና በመደበኛ ቀናት የምንመገባቸው የምግብ አዘገጃጀቶች ናቸው። Есть очень похожие блюда в России с эфиопским. ከኢትዮጵያ ጋር አንድ የሆኑ የሩሲያ ምግቦች አሉ? Россия и Эфиопия. Да, я думаю, что можно сравнить... አዎ የሩሲያና የኢትዮጵያ አንድ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ የእናንተን ዳቦና ፓንኬክ ማነጻጸር እንችላለን። በጣም ይመሳሰላል። ድንችን በጣም የታወቀ ነው። Как долго вы были в Эфиопии? Как люди Эфиопии? ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? ሰዎችንስ እንዴት አገኘሻቸው? Мы в Эфиопии с марта месяца, это шикарная страна, нам очень нравится. ያለፈው መጋቢት ወር ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። ድንቅ ሀገር ናት። በጣም እንወዳታለን። አየሩ በጣም ንጹህ ነው። ውብ መልክዓ ምድሮች አሏት። ተራሮችም አሉ። በጣም ውብ ሀገር ናት። እናንተን የማየት እድል በማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። ህዝቡ እንደ ቤተሰብ ነው። በጣም ያግዙናል። ድንቅ ህዝቦች ናቸው። Обязательно, конечно. Спасибо, спасибо.